ikaze kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri M24 TV. Reka nongere mbaye ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Mukomeze mukore kuri subscribe, abakoraho mukomeze munanyeganyeza akazogera kugira ngo muba mbere mukuba mwabona inkuru zacu. Abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'isi, abari hano mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Afrika hose ndetse no hanze y'umugabane wa Afrika, namwe turabashimira ndetse tunabaha ikaze muri aya makuru ya buri munsi twagiye tubategura. Tujye kurebera hamwe ibijyanye n'undi muyobozi mukuru muri FLN wamaze kwitaba Imana. Buri muntu uwo ari we wese rero akaba arimo aragenda yibaza uburyo FARDC irimo iragenda ikora ibi bikorwa byose byo kurimbura iyi mitwe yitwaje intwaro, nk'uko amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze kutugeraho ku bijyanye na ndetse n'uyu muyobozi wa FLN nawe akaba ari umwe mu basirikare bakomeye muri uyu mutwe w'inyeshyamba umaze kwitaba Imana. Bamwita Colonel Festus wa FLN, akaba ari nawe rero wari kuriye agace rero k'imirwano ka Kalehe, akaba yamaze kwicwa nk'uko amakuru ava muri FARDC akomeza kugenda atugeraho. Uyu mugabo rero akaba yaranakuriye agace k'imirwano ka Kalehe, ariko ubu ngubu kugeza amagingo ya akaba yamaze kwitaba Imana. Reka tuze turambura iyi nkuru ku buryo burambuye, turebere hamwe bijyanye n'iki gitero cya FARDC ndetse naho bakigabwe ndetse naho bakigabye hanyuma tunarebere hamwe byinshi bitandukanye ku bijyanye n'icyo iki gitero cyaba cyasize, byaba ku basirikare ba FLN ndetse rero n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC zikomeje rero kugenda zigira uruhare mu guhashya iyi mitwe yose yitwaje intwaro. Bahaye ikaze iyi M24 TV. Nyuma y'amasegonda make tukaza turambura iyo nkuru ku buryo burambuye, nimujye kure. Nyuma y'amasegonda turaza tureba byinshi bitandukanye ku bijyanye n'iki gitero FARDC yagabye, hanyuma Colonel Festus akaza guhita yitaba Imana wa FLN. Uyu mugabo witabye Imana akaba yitwa Colonel Festus, nk'uko nari namaze kubigarukaho, akaba ari umwe mu mitwe w'inyeshyamba wa FLN, akaba nawe rero warukuriye agace k'imirwano ka Kalehe, akaba yicanywe n'abarwanyi 83, abandi 45 bakaba bamanitse amaboko. Urumva ko rero yari imirwano ikomeye. Hanyuma rero ngo ni imirwano irakomeje mu ishyamba rya Kahuzbiega na Kinono ho muri grupama ya Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo saa 4 nibwo Colonel Muhawenimana Theogene Alias Festus wayoboraga batayo yitwa Access, ingiyi rero ikaba ariyo yari ishinzwe kurinda icyicaro gikuru cya General Wilson Irategeka, ikaba yaguye mu mirwano. Ubwo Colonel Festus rero yasohokaga mu ishyamba rya Kahuzbiega, ubwo rero yaguye mu mutego w'ingabo za FARDC, we nabo yarayoboye barenga 80 bahita bahasiga ubuzima, hanyuma 45 bakaba rero bahise bamanika amaboko ako kanya. Muri abo rero 45 ndetse muri abo barwanyi 45 25 bari abakobwa. Amakuru Rwanda Tribune ikesha umunyamakuru uri i Kalehe ngo nubwo Colonel Festus rero yapfanye na bamwe mu baofisiye, harimo Majoro Rusanganwa Felix uzwi ku mazina rero ya Gado, hakaza rero Majoro Runyuki, hakaza Majoro Kita cyangwa se Majoro Kibata, hakaza Colonel Tumaine Mulise warukuriye rero kompanyi ya Club, ndetse na Kizabera Alphonse na Captain Sibomana Musafiri wabarizwaga rero mu rwego rw'iperereza. Izi rero mfu zikaba aziyongera kuri General Pierre Gaseni uherutse kwicwa na FARDC. Bamwe rero mu miryango kandi yaba abarwanyi ba FLN yari yagizwe ingwate, abagera kuri 100 ndetse kugera 1300 niwe rero bamaze kwishyikiriza MONUSCO, kandi rero umubare uragenda wiyongera. Aba rero ari bamwe mu miryango iyi mitwe ndetse n'uyu mutwe w'inyeshyamba wari warafashe bugwata abagera ku 1300, akaba rero aribo bamaze kwishyikiriza MONUSCO nk'uko bakomeza kugenda babigaruka. Colonel Muhawenimana Theogene Alias Festus rero akaba yaravutse mu mwaka w'1974 avukira mu cyahoze ari prefecture ya Kigali ngari
muri komine rero Gashora. Hanyuma rero ubu ngubu akaba ari mu karere ka Bugesera, intara y'Iburasirazuba. Uyu Festus rero akaba yarinjiye mu gicengezi mu mwaka wa 1998, hanyuma muri 1999 yinjira mu ishuri rikuru rya gisirikare ariryo twita SCM ya FDLR ahitwa Igikoma rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari muri teritwari ya Rucuru. Mu mwaka wa 2016 Colonel Festus ubwo havukaga rero NCLD ubwiyunge yarayoboye ikompanyi yitwa La Comète. Aba barwanyi rero yarayoboye akaba rero yarabatorokanye abinjiza muri CNLD FLN. Numwe rero mubabanye nawe cyangwa se umwe mu babanye n'uyu mugabo avuga ko rero yari umwicanyi, akaba yaranayoboye igitero cishe abaturage 12 muri lokalite ya Bwibwe, akaba ari muri groupement ya Bashari Mukutu, zone rero ya Masisi ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kandi akaba yanemejwe n'umuvugizi w'izi ngabo rero za FARDC, akaba ari Captain Dieudonné Kaseleka, akaba rero ari umwe mu bari kugenda bakora ibikorwa byinshi bitandukanye rero mu kuba bahumbahumba nk'uko abarundi bajya babivuga iyi mitwe yose yitwaje intwaro. Urumva ko uyu mugabo rero Festus yari umwicanyi karuharwa, ndetse akaba n'umugabo ugira ubugome bwinshi, kubera ko ngari umwe mu bayoboye igitero cisha abaturage bagera kuri 12 hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa rero kugeza amagingo ya ntagakiriho, kubera ko rero ibitero bya FARDC byamaze kumuhitana, kubera ko ndetse n'abandi barwanyi be mubo yarayoboye bagera kuri 84 baje kwitaba Imana, hanyuma bagera kuri 45 bakaza kwemera bakamanika amaboko. Hanyuma muri abo 45 rero bamanitse amaboko ndetse banishikanye, hakaba harimo abakobwa bagera kuri 45, abandi bahungu rero bagera kuri 20, akaba ari abahungu, ubwo rero abagera kuri 40 ndetse abagera kuri 25 akaba ari igitsina. Ubwo urumva ko rero itwenyeshyamba imaze no gutera imbere, niba isigaye irwanisha abakobwa bangana gutyo, bafite abakobwa rero benshi bangana gutyo, rero urumva ko ari ikintu kibabaje cyane, ndetse nanone ukumva ko iyi mitwe y'inyeshyamba ikomeza kugenda rero irokrita urubyiruko rwinshi rutandukanye, ndetse hakaba hari na bamwe mu baba barageze muri iyi mitwe y'inyeshyamba barashimuswe nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwa. FLN rero nayo akaba ariyo irimo iragenda ikurikira nyuma y'ibitero byagiye bigabwa kuri Rudurunana, nyuma y'ibitero byagiye bigabwa kuri FDLR, turabizi ko minsi yashize aherutse kuba igitero simusiga kuri FDLR, abarwanyi bayo rero bakaza guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaza guhungira muri parike ya hariya, ariko bakavuga ko aho bahungira ahariho hose kuba rero ariko ubutaka bw'iki gihugu bagomba kuba bashakishwa. Babasabye rero kuba basubira iwabo, bagasubira mu bihugu bakomokamo, naho rero bitaba ibyo ngibyo ibitero bya FARDC bikababona bakicara hamwe bagahangana nabyo ku buryo bukomeye cyane. Hakaba rero hakamaze kugenda hapfa abayobozi benshi bagiye batandukanye. Nyuma yo gupfa rero k'uyu Colonel Festus hakaba haranitabye Imana Lieutenant General Mudacumura Sylvestre, akaba yaritabye Imana, hakaba kandi haritabye Imana Jean Michel Afrique wari umuyobozi wa Rudurunanda, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bakaba bakomeje kugenda bitaba Imana, cyane cyane rero ku bijyanye n'ibi bitero bari kugenda bagabwaho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC, bijyanye no gushakira amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gushakira amahoro rero iki gihugu, gushakira amahoro abagituye mu bice bigiye bitandukanye. N'imirwano rero iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari hamwe rero muho iyi mirwano irimo iragenda ibera. Gusa rero nanone cyane cyane kuri buri hamwe habarizwa umutwe w'inyeshyamba, akaba ari hamwe rero muho ibi bitero biri kugenda byibanda bya FARDC. Nubwo iyi mirwano rero yatangiye kuba guhera mu kwezi kwa 9, ibingibi rero kandi ntibibuza ko hari n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bitabira Imana muri iyi mirwano. Nubwo rero ikibaraje ishinga ari ugukuraho imitwe yose y'inyeshyamba irwanya
kurwanya ubutegetsi ndetse akaba ari n'imitwe y'inyeshyamba irwanya abaturage, igashimuta abaturage, igakora ibikorwa bitari byiza no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ikigenderewe no kuba bahashya iyo mitwe yose, ariko nanone rero tukaba tunihanganisha imiryango ya bamwe rero mu basirikare ba FARDC bagenda bitaba Imana baguye ku rugamba rero mu kuba bahashya iyi mitwe yose yitwaje intwaro. Reka rero tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, tunabifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe. Amakuru yacu rero nakagaruka, mukomeze mukore kuri subscribe mu yakomeze gukora ukazogera kugira ngo mukomeze kugenda mubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Tuba dufite amakuru rero y'imyidagaduro, tuba dufite amakuru y'ubucuruzi ndetse n'ubucukumbuzi bwinshi butandukanye, tuba dufite amakuru ya politike ku isonga kugira ngo rero ubashe kuba wagira byinshi umenya mu makuru yacu ya buri munsi tuba twagiye tubategura. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza, muragire ibihe byiza, mugire icyumweru cyiza, muragire ukwezi kwiza kuri mwebwe mwese mwagutangiye amahoro, ndetse nanabifuriza kuzagusoza amahoro. Inkuru zacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.